Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Kinong hikai SSA ki badon haga Shatri jong Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan School Association. Haga janmiat jong kandu turik unailar kilalit banyak kendo ya u Deputy Chief Minister ke jilla. Uba Preston Tensong badi State Project Director Samagra Shiksha and Director School Education Anita Resi jong ke Sarkar jilla. Ushri Swapnil Tembe banyakran halor ke jengken tiu tulop yaki bat bansiu ya ketulop ke pasating. Habakran syakilat pathai khubor u Presiden juga seng uba Aristotle Rembai ulo ong ba ke jengya kendo bat u Deputy CM kadai bandawa penkiu tulop yaki kabadai kamat kabakila dawa laslam. Kabana kaliang ke sorkar kalade ban kular nadu kesnem arhajar arpuar kabadai hadin bakila pelong ke jengki Syong kelan mungor hakmat Additional Secretariat ban penbor ya ke sorkar ban penkiu ya ketulop jongki. Mentang sengi nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Section Budi nila yo ya kalat bani kendo ye Deputy Chief Minister Isam Preston Tensong akaba nila pensengau hai akabai dei bat ka mat jing doa jongi akabai dei ban enhance एक तुलप जो कि नोहिका एसएसए बकुम जो बन पेंटे कमिया का स्ट्रक्चर कुंबन सुपन कमाओ कमी कमत जिंग दवा जो निकल के बाला स्लम नीला दवा या जनी नदो स्लम आरजार आरो terter ये कुंबन सुपन कमाओ तो को बन लोंग या का indefinite demonstration स्लम आरजार को आप नगलियम जों का गवर्नमेंट काला कुलारे नी बा कंस्टिट्यूशन के हबाई दे बकने का मत नलो नंता नगलियम जों का कंस्टिट्यूशन नीला योला बनी किंदो ये Sir Rakam Yesama, the Honorable Education Minister, Agni ki benai ki baladet, yolat dan kedui kumba arsin. Tim dakasni nakaliang jungi mi persngau hai Deputy CM ba lalong kebala. Manakaliang jong ka government kan no ya ka policy decision. Kumno ban pentrikam ya ka pay structure berkum juro ban enhance tulok jungi ki nohikai SSA State Meghalaya. Tinakaliang jong Deputy CM ila ayangi ya ka assuran manakaliang jungi ki take up yakni kamater badu chief badu honorable chief minister sar kondat ki sama batkum juru badi honorable education minister sar rakam sama am ko balong menta mana kalian jongi ni dawabet ba kikin penja enhance ya kaso salary jongi at par with regular teachers as per provision of RE Act 2009 tingi e haka jing start jong ka government kumno ban frame ya ka calculation kunjuro ya ka formula haka bay di bat ka enhancement juga. Kali ka ban enhance ka tulop jong pi ka syong ha ka center na ka syong ha ka state na naman ba ka state ka share ka day tang 10% no? Kat kum ka norms ka enhancement of salary ka day ka sole responsibility jong ka state government. Ka syong ha ka state government bakan enhance ya ka tulop jongi. Kumba PTB na kaliang jong ka central government ka nadu arjar katpra kalau syong aitang ka financial support haka bay di bat ka salary jongi ki no ka SSA bat ka basa panang ta pasti kahapan born nalade from the state owned resources. Apa PP demand ba ka salary jong pi kan day kan long at par with the government teachers ni. Kabut kan la enhance ka tulop jong pi kabut kato ka ba pi ong ban provincialize ka services jong pi kan achieve no. Kabay day bat kato kani kayong kani ka issue kalong nakajong mo enhancement kaya nakajong kabay day bat karu regularization kato kaya nakajong kabay day bat regularization nidang yakren bat ka State Education Commission menakhalat jong na June nila yolat ban nila syong meeting kaban kaya duki kila kon hante po dura ban nila yo la hangko ban pensngeu ya ki suggestion na kali jongi bat ngikbi nanti bakan sadon biang ka jengi syong hakini ki kindet por di bansawan kabay day bat regularization kani kamat kadang bidang dong kajengkren bat ka State Education Commission. Kumbakan no pore talaga government kan simpor ban rai ni ka jingdaw ban urlong ni ka jingdaw jong hiban enhance ka sana. Kabay day bat kani kamat na kaliang jong Deputy CM 48 panong ingin sawan boten biang hakini ki kindet ni bangin sotho ka stan ka jong government hadin ba ila yoban take up kani kamater badi honorable chief minister bat kumjuro badi honorable education minister nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Budi mentakasni nila wan bani kendo ye state project director isa Swapnil Tembe office tekam jongi akabangi la somit ro ya kajing tho
Kebana kaliang jongi association ngibo ya ka jingdawa lengba jongi ba kidai ban pelai no marmar ya ketulop jongi ke jong benai match kumban shu pentip jong benai Julai sorry kumban shu pentip ya pi nakaliang jong ka state nakaliang jong ka education department akala de ban pelai ya ka sanction order syabaro ki district ha ka absent week jong benai Julai nakabata ban siu ya ketulop syabaro kino hikai SSA nagbanta ugnay Julai. Andre ka ba penlango pa yangi habang ilag budin siya ki district niyo jingtip baka daw ka ba penslem ya kutulop jongi kalong nakadaw pa kini non teaching staff ki ki. Dai ka ba ngi nakaliang jong ka association ni pensngaw siya state project director ni ong ba ngimda nay ay banong ya kajingi ki jong ki they have every right to protest as per constitution. Andre mangiru kino hikai SSA ngidon ka hop kum ka jing pat kubor jong ka article 21 but ka article 300A jong ka constitution of India kim don hok ban bat ya ka salary jongi namar ni kim ka SSA ni fully depend ya ka livelihood jongi naka salary jongi kim don show ki alternative source of income ikani ka jingi ki jongki da ka ba ki withhold ya ka tulop jongi bat ki detain ya ka tulop jongi kala kta sikade ni ki don ka SSA mana kalian jongi ngila pensngau ngila dawa no state project director pa uday ban pelai no marmar ya kani katulok jongi bandane kam nada kani kam urlong na kalian jongki non teaching staff nada ja ay kino hikay sa si nada kami kano kajing ki na kalian jongi kino hikay sa si ki habat shim ya kajing ki tang kumban sipan kan mamo husam arjal country government ka enhance ni kumno ka ayangi ka basic pay bat kumjo ka ayangi bat ka DA kadang na kila kalkulit ya ka formula itu KLP kiyo kat kenda hajar saw bat ki upper primary kiyo ato hajar sa spa kenda dulai and this time ro ni ebet ha kajing start jong ka government bahkan frame ya kan ka calculation